Orang alung ngalih gawe di Badung, kemu nasib ni serahang keditu uli semeng kanti peteng insinyur lakar tanjang memodal gelar sarjana insinyur menjelop bin pesukantor mekenah megai dadi kontraktor bangten hidup mekeber kemumai ngurus sang proyek bibis di kantong kanti ebek proyek ani gede proyek ani cenik konyet subelakar jemaah kemumai ngurus sang proyek bibis di kantong kanti ebek proyek ani gede proyek ani cenik konyet subelakar jemaah suksema yang wantah menghibur suksema semeton sami